Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, sika! Ha? Asino ka? Sika! Itod-todo ka lang nga rudan. Apay akas lang makakaungot ka nga mi, nanatoya. Talaga ang makaungatakan ka. Apay aya, anya ti basol ko. Na, damagang pailaan. Jay manok yaw. Simrag, ijay paraangan may kinibadong kaw. Anya amanok mi. Jay upa, wano kawitan. Basta manok. Ay, nakaungot ka mo ti nanatuyang. Bigbigat nga gungungot ka. Ay, ikulong yaw, dagiti manok yaw. No diyo kaya apartyak ita. Ha, unay ka dagito'y akaaruban aya. Makaparuruda. Asino akaruba ti dakdakamatam? Ay, dagiti kaaruba mi marurudak nga may baybay anda dagiti manok da amapan ijay arubayan may. Ay, kasarita mi da, Adulami na kasarita. Inong takedea. Inong tamadagaws. Rombang lang dayjay nga inaramid kaw. No saan dapay lang nga ikulong dagiti manok da kuna lang rudan. Ha! Degwak ta si daon may kinibadong kaw. Ay namarey. Madimot ti kasta, Agsida ka iti saan mo atarakan. Sige, panawan ka pa'y maray. Nay, ikunak man no agin istoryata pa'y. Mapanak di tabalay da maribanang. Agchismis kayaw? Sandak nga iraman? Hey! Mapanak dumawat iti bugong na. Ay, kasta. Sige nga raw, ingkan, taawan maipadawat ko ken kaabuggoaw. Ay, naimbangal daw mo, maribanang. Nay, umis-isam kamat asumungad, maray. Sigod mo't anak kaisa makakanayon. Italaang anak kaisam ka. Kanayon ka ngamin anak kakusilap itinapalabas. Ay. Kwa nga main, maray. Ada extra abugong, mau. Ay, awan, maray. Kaibibos na. Inak pala gumata. Nagimot ka mo tan. Na, sa anak anaimot marituyang. Talaga lang amin anaibos. Jakla ko maimimayon. Pabainan naklagayam. Ay, pasensya kan amaray. Talaga anaibo. Ay, agawid ak manlangan. Adan tulak tamad ka sa pulam kanyak, maribanang. Ditakan. Na, tanakaungatan. Ay, kinaguran ako ni Marituyang Marikwanang. Nay, hapay ngay. Ay, jak ngamin inikan iti daw-dawaten na abuggoong. Tawan nga rudan ti buggoong may. Iso ti kunana itay kanya, iso ang nagturong iji balayaw, ay kunak ano inikam. Ay, kinaguran akmutan. Ay katkas mo at talaga ni Marituyang, nagbit ang gumurgura day ta ako marita. Saan mat akasta ide? Ay ka bumakbakit sumong-sungit. Wen nga rod No saan ama itad ti kayat na? Gumuran adagaws. Kano inapa na di karuba da. Aya, Gapula ang iti manok. katsyak ngay. Gapula ang iti buggoong. Kinaguran akmutan. Ay, sika! Syakmanan, apay, nanatuyang, agong ungat ka manan abigbigat. Alangan nga ipamalam ko pa'y laeng ti panagungot ka. Apay anyamanan ti basol ko. Ingkulong kumatan dagiti manok may. Jak magustuhan ti angot jay inlutom itay. Ay, dayjay. Ni nanatuyang mat, kaslasan kang agsidsida iti daing. Nagbangsay. Jak kayat ti angot na. Kat, anya ngay nga rod ita, nana. Ay, jak kayat ti makaangot iti kasjay nga angot. Nangagmaw, Ay,
tila pagungong tamad na natuyang. Agraman angot ti si Daon May. Ay isardeng mo ti agluto iti kasjay, no di mo kayat nga idarom ka. Darom da kami adagos, gapulang iti angot ti si Daon May. Ay wala niya. Ang sakbay nga idarom kayo, ireklamo kayo pay. Ha? No saan na nga aksyonan, idarom kayaw. Apay ngay nga ta nakabani kasmat ni Marito yang ditaigid ti kalsada. Inapa naman na enje ka aruba da. Ay, dayta ako marik, inal daw samot ti na makiapa-apa. Apaan na nga ron amin nakaaruba na. Sapay nagrigat no kaapam amin dagiti karubam. Katuwain. Ay awanin at imayat amang padigoken kano kasta. Dayta ti karirigatan apaset na. Di nakmat siguro apaan, tamayat mo't ti panagdin ng gayme. Ken may sa, mapadpadigwak mo't akanayon. Imposible mo tan nga apaan na ka. No kunamot akanayon mo apadpadiguan. Agam ita, kapay kan asukar laang ti si Daon May. Saan ko ang mapadigwan? Ay, kagawan, gumatangak manggayam iti kapay kan asukar. Ay, ewan Mano a kilo nga asukar ti gatangam. Na, isum-isuman na daytoy akarubak. Makaparorong. Ay, maray, nangangkan. Apay ada magdamagam. Ay, ibagak nga mangangkan no saan ka pa'y anangan. Tapno saan ka akumutong. Or-oraya nga raw jay ipadigom kanyak. Ay, pasensya kan amaray, tawang may padigok itaken ka. Sanak isum-isuman. Awan magkayang may padigom. Ay, sana bali maray. Tainton sumarunuan na imas ti si Daon May. Sigurado a padigwang ka. Ay sanan, sanak nagbibisain. Gumurgura kan samat kanya kun maray. Dinak isum-isuman, tawan ka rubak nga imaw. Na, timalikodan. Ay unay ka daytan akaaruba ka. Asabat ko ito ni Marituyang. Inisimak ng kinusilapan nakmay. Ay, gumurgura kan kano kasta. Apa gumura kanyak? Awan ba't basol ko? Ay, siyak ti kagura na. Inraman na kalaang. Nagapa kayo aya? Na, man nakiapaak aya. Ay, jakla inikan iti bugoong ang kinagura na kon. Inikam ko mga minlatan Awan nga rod ti maitid ko tanaibos. Kagura na ka. Urasyak, kagura na kaon. Ay katbay Amin agagayam na, guraan na, no saan maitid ti kayat na. Ay, una yan ni Marituyang. Jakman amo kagawad, no apay akagurgura nak ni Nana Tuyang. Ay kapasensyaan nyo latan Kasta ti raramidok, ngam inaldaw mo't nga da reklamo na. Kuna namat, aje kano manukyaw, asimrek iji parangan da. Wan, kagawad, ngam inkulong kon dagiti manok may. Ay ngam kinagura naklata, idi nagprito ak iti daing asin damay. Agraman da jay kinagura na. Wan, kagawad. Ay, jakman amo kanina natuyang, takastamot ang tiugali na. Kasanungatan no saan kon mapasensyaan. Ay na, pirmay ang makapakatawa na tayo ni storya, Mare. Talaga ang makapakatawa, Mare. Ni Marituyang matday talimabas. Apay ngay asaan adim magas. Ay, ang mga nada papanan na. Sige nga ron, Mare. Ituloy tantiag katawa. Wen Maray, sa naragsak ta. Kuwan, naragsak no awan ka apam. Ay katwen sige, ituloy mo nga istoryaan jay istoryaan itay.
tapno maituloy tati agkatawa. Awan mo ten maistoryak ang nakakatkatawa, Maray. Mala, si kamutin ate ag istorya. Ay, anyang nga tanga iti istorya. No awan ba istorya? Ala, ituloy talat tanti ag katawa. Ay, katuwan amaray. Sige, sikat ti umuna, ta sumaruno ak. Ikwa, may mayat sa no pigpig sa ak, Maray. Ay, katuwan maray. Sige, pinigsaan ta, iti katawa. Kapitan, umayak agreklamaw. Anya ti reklamaw. Dagijay ako kumari ka, kunamlan asinod. Na, ay, aguray. Agtugaw ka pa'y Maray. Ta ibagam tinagan dagiti ko kumarem ako namlan asinaw. Damari kwanang ken maribanang. Isudati ko namlan asinaw? Kawan, Yay, nagasam takinat katawaan da kiday. kinakatawaan na ka kunam. Ay permi nagpigsapay ti panagkatawa da. Ha? Apay ngay? Apay akatawaan da ka? Day tangaraw tijak amaw, kapitan. Katkatawaan da siguro atoy langa. Gaputa bakit akong. Saan mo't anasaya at nakatawaan dati lang ti padada ataaw? So nga ireklamok ida, kapitan. Ah. No di mo asikaswan, idarum ko ida. Idaro mo? Ijay ka nga tuwan apangukuman, kapitan. Kinatkatawaan nyo kanon ni Marituyang. Imbaga na dayta. Nagpipigsa kanupay ti panagkatawa yung. Wen, pudno, nagkatkatawa kami ka ni Marikwanag. Saan nga iso ti kinatawaan may? Kino ireklamo na kay kano? Ay, basol paikit di itan ti panagkatawa. Ay, ipakita yung tumangaming kankwa na ti panagkatawa yaw. Saan minto pa'y anasiputan alimabas? Kinagura na kami man ngarudan no kasta. Anyaman nga tanti basol ko kanina na tuyang. Tapay aya. Agbanni-banni kasmanan iji sangwanan ti balay may. Ay, wan nga agpaysaw. Apay nga ta. Awan mo ti amo kabasol ko kankwana. Amagan mo't no siyak ti kagura na. Ayun, anya. Awan mo't ti amok abasol ko kankwana. Ni, kinusilaban na kun. Ay, wan. Sikan sa talaga ti kagura na. Makaungetak mo ten ano kasta. Ay, asit gamaon. Ay, napunwa na kun kankwana. Talaga ang makaungetak kon. Hay, sika! Ay, no makaungat ka kanyak, karkaro ang makaungetak mo ten kankan. Awan mo't basol ko. Ay kusi-kusilapan nakakasta. Anya nga awan? Ni, gusto na. Uray naklay tudo-tudo. Madi mo ti kasta Apay! Saan abasol jay nagpigsa pa nagtaraok dagiti manok yaw? Nakaringring gorda, madisturbo kamay ti pannaturog may kinibadong kao, Ha? Ay, day saan ko na mapasinsyaan. Ha? Makaungot ka talaga kan. I am also angry, not only you! What? Anya jay ko nam? I am angry because you are always angry! Na, English na jaya na! I'm also angry. Ha? Go! Speak English! Ha? Abakan ta ni Nana Tuyang! You're always angry. Why? 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 Na, aguray kayo adwa. Dua kayo, agmay saklang, ay mabilang, alaak jay dictionary, may salang tamo nga English. What? Ay, kita ang manana. Nagatrasa ni Nana Tuyang. Dito italaang matgayam amaabak na ita kaaruba ta na kaungog. Ngarut. Itay kapay, nakabanikas dita sangwanan ti Tersina ak Marituyang. Adda ko mga rod umay ko damagan kun kamaray.
Kat damagamon ano anya dayta. Ay, inapadak nga may dagiti karobak. Ay ka napunuan dan siguraw. Apay nga may nakasta ti ugalay. Kwa, maray. Anya ti English tay. Ay, adan tumula aldaw yaw. Jak amot English na dayta. Kagawad ka, di mo ama. Apay, gaputa kagawadak, amok la amin na. Amok ngamjak la kayat nga isuro. Ay, kasanuak ngay ngarud amakiapa kadakwada no kasta. Apay nga min aya, aday tala makiap-apa ti aramidam. Apa amot amin ang akarubam, kas kada kukumari maun. Kag anya ngay ngarog kaday tamot ti paglaingak, ti makiapa. Ay, mala. Isuro ka lang itinalaklaka nga Ingles. Ay, sige ngarud maray. Jay nalakala nga ibalikas Wuna. Kastoy ti ibagam kadakwada. Stop fighting. Let's be friend again. Awatam. Sige man. Oh, Balik suman. sigay. Stop fighting. Let's be friends again. Kasta. Sige. Kanayon mo nga ibalikas. Tapos maikabisam. Daytan ni Nana to yangon. Sumunga dan. Isagana ba dya English mau? Nakasaganan Nana. Saan ka mo danagan? Abakak ni Nana to yang iti inning lisan. Oh, nagsubli Why? You want to fight? Oh, let's fight. Ready, get set. Ay, guray. No more fight. Da. No more. Kuna namay. Ada magayam ul-ulisan na nga English na. Let's fight. Let's stop fighting. Stop ka no, mate. Why stop fighting? Stop fighting. Let's be friends again. Naawatam jay kunana. Friends ka no, Nana. Okay, let's be friends. No more fighting. Promise. No more fighting. Friends, tayo nga rudan. Okay, let's be friends again. No more fighting. Ay, na to yang nasaysaya at ngamin ti makigayan. Saan kat amakiapapa? Ala, sigay! Dinan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binaweng. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.